สมุลผาฐานนี่นี่งานี่กันโลกแห่งเวเลตะเร่งไหมตัวชุงทุทารอินเดียรัมชุงและรัมปอนเทปอที่ริกันตุมเลงะมันนี่ดอกคันเลี้ยงปุ๋ยแอร์พอร์ตรันวยขกน่วยค่ะโซเชียลมีเดียรอนไวรัลละ politics อินเบนเตอันเร่งเลมันมัวอามาเอรอช่วยฮีแอร์พอร์ตทมชัดเมกเสียมชัดเมกทะลักค่ะฮัลโหลนิโซกันเนี่ยฮีตัวน่ะฮีอันแอร์พอร์ตที่เจอชัดเมกเจลันเนี่ยนี่ทศสมปันหิสานิสมนิปังอาคัน Chief Minister และ PWD Minister เรียดปุยนาอิน Deputy Speaker ปุลลฟัมกิมบากะ PWD อันกอลนาอาจังตุ Minister ปุยตู Advisor to CM Technical ปูกินเจลละและลุงเล West BL2 MLA ที่ลหิมปุยอัตชวนเลี้ยงปุย Airport รันเวยเจทัดเมกันอันฟิอา ZPM ตาลันดานินเลี้ยงปุย Airport รันเวยเสียมทัดเมกฮีSaski sangni somni pangan hi rukpat 1 AA noya upgradation of runway to PCN 50 tiania na thonan hin cheng vebel che som kwa da ani na hi airport runway recarpeting siam that lama sul nu nei thatak mai Brahma Infratech Rajasthan ten an thok meka chhun lama na an tho theilo wangin zan khata atlang puin square meter sangni zanga atanga sangni zariat an thok man thina chhun lama thlona atum le theina turin Zinkara PWD ten quality test an nei zia chu air traffic controller ATC na pompui le veka ngai thin bokani November ni som sang ni somni panga atang khan na hi tho tranania April sang ni somni paruka tho zo tumania lengpui airport runway siam that nung ber hi 36 PCN ni in kumsan le somni khan siam malo ni to tuna hian 50 PCN chunglam ni turin siam mekani Thona lian jok po atum thei to don tumdanga runway siam that anglovin technology sang jok German company siam milling machine mangin za somnga acha in runway pumpui hi mil chhuwa vekani dona za somsari acha in athara siam turani ZPM sarkar mason na tho acha ti in Professor Lalni Loma Minister chona soya Minister of State Professor Lalni Loma chon Mizoram sarkar kal to te sarkar hun chunga an na tho dan enin ZPM kai hroi sarkar kumni latling lo chunga na tho chu a tha hle ni na soi Professor Lalni Loma hian bial chung selling waime hol pan na kong le thing sultang nuam futsal ground na honna thu soya Chief Minister Pulal Doma kai hroi na noya Minister le sarkar na thokten mi puitan thei top an chua thu soya du thu samin thil kal duak theilo ma se mason na tho a tha thokata abikin thingtlang lama kan kut na thokten red hresa in so thing an ching thei ringot po hi mason na satakani ati thalai te ruihlo laka an fi hlim theinan sarkarin na satakin ma ala anna athok ti soin pulal ni lo ma chuan Chief Minister le Home Minister puke sap danga ten ramdanga tanga ruihlo le dan phallo thil ron lut tur dan cha ani theinan thei to pan chu ati ruihlo laka thalai te an fi hlim theinan hun ol a thazonga man thiama tul thu le kauran le khotlanga ti turte ngai poimo a tul thu soin Professor Lalni Loma chuan ZPM sarkar ro man healthcare scheme thatzia Mizoram mi puin an hremek zel ni na soya he healthcare scheme mang to apiang in an faka mi harsa le re theite thla ati muang ni na soi ichin khan airport thom that chungchang runway thom that chungchang kha kan ngai thla a airport berahi tu kutange hlana ni don ti te isu lian tak alo om to thina politics in beina hial athlen pha ngeng he bokani kha lengpui airport en kol tu tur chungchang a Mizoram sarkar chuan Airport Authority of India AAR yangai chang meka Indian Air Force IAF nen in biak na om to ri lo tun nai po khan lengpui airport chungchang buai pui tu turadin working committee chairman puti BCL venchunga advisor to chief minister le Union Home Secretary Union Defense Secretary le Aviation Secretary te chu Delhi an in bia a thutluk na mumal an la siam theilo Mizoram sarkar chuan lengpui airport hi Airport Authority of India nena athlon to palhan an rem ti bik lova AAI lam hi sum an pek theizat turwa man turin anti AAI lam hian Mizoram sarkar an la chang lo heti lai hian working committee chuan IAF nena anin biak na chungchang an report chu chief minister an thelut to a IAF nen hian anin bezui ri lovani lengpui airport runway thom that le ti chakna Mizoram sarkar in a thoka
chutatan chuan Saskia tangin cheng vebel se somkwa pakhat ruam manani ranwai cha zong PCN pavement classification number somthum parukania PCN 50 ya ti san tum mekani LADC in than campaign te ngorta ka kalpui ni nuwa vote hi thaka ni ta nimin December ni thum khan Lai Autonomous District Council LADC a hian in than MDC in than pui voi som panni na chutan ani ta a nimin jingdar sari atanga tlaidar ri thleng khan vote thaka ni LADC in than pui boi pui tu polling official team za som pakhat chuan an duty na tur mun thlengin mun kil khorle klopo har sadewa duty tur team somnga pakwa te chuan December ni khat khan longklai chua sanin an duty na mun turan pan to ani kha mun haidawa duty tur team somnga panni te chuan min pialam khan anom na mun turan pan vele bok LADC a hian MDC bial somni panga a oma candidate somret an oma state sarkar rural ZPM chuan bial tina candidate an naya MNF in seat somni Congress in seat sompali BJP in seat soman chua independent candidate som pakhat an ombok LADC in thanpuya hian chu turin mi somret pahni in mingan peluta mi pahni independent nomination thelut veve anin nuk do ka hi wang hian candidate somret an omta ni nimin lam jingdar sari atanga tlaidar li thleng khan vote thlak hun honania vote thlak that nga ya chuan voin lam hian thlak that ani anga December ni ko jingdar eta tengin vote siar ani anga December ni som pani sangni somni panga chuan in thlan kai noi thil zong zo fel vek turin ruam manan siamani heti la hian rel kong kaldan chungchanga tun haya issue oma nimin lam khan Mizoram Kempa governing body chuan chairman Pulal Doma chief minister Hovin CM conference holan thukhom CM chuan ramngo siam tharkonga chakzo ka malak angai thu soin na thona tursum kan nei ani kan ram alo moi deuh theinan kan state tree herse hi war theila ramngo siam thei thlai kutnu thoktu te ta na tangkai si rubber angchi te po war zo kang u then zol chu PCT atana master plan siam mekania rel kong kalna tur hi anron ti chiang thuain karing heng thil te hi ti felani ma chu then zola ma lola gari lo ni se ti chetle mai tur malak na kan local pui pal kallau ati meeting report alan danin kumsanga jukwa somko atanga kumin thlengin Mizoram a forest ram hectar singkhat sangkhat jasari somruk paret point paret pakwa bel pakwa hectar zau chu non forest area chantir daiwa tani towa heng ramngo anti ched rulle na tur chumi tur tan chon mason na thok tu user agency ten danin a phutangin parives portal kaltlangin national campa hian poisa an chunglu thina ramngo rul na tur an chhun lu za asom ko chu national campa hian na thona state compensatory afforestation fund public account an da lu transfer zela tuna Mizoram state compensatory afforestation fund component rang bel khom za chu cheng vebel sesani som pani chuangani chakzo ka fund man chua dan turan soi hova annual plan of operations sani somni pali tanga hinga na thole annual plan of operations sani somni panga ni ruk na tho mek te an ena Kempa work endik na third party monitoring and evaluation te Safe Environment Association of Mizoram te report an ngai thlaboka Safe Environment Association of Mizoram hian Kempa APO 2020 to 21 le 2021 to 22 na tho chu very good grade ti in somatanga pasari point panga point an pe ani heti lai hian so thing boru ka lian khop mai tun la chu social media lama te sarkar lai hian an so thing man bat lo nei tu te ne nan petla a ewang hian politics a hanin be fiam vel te hanin le thal thiak na te chu ngai nom viau mai social media biakin Facebook a te tiang chuan he sarkar hian an tram an man tran tirin an flagship program chu an kalpui ngal mai ania hei hi tunma sarkar lom to a khan ti ani nga yem sarkar kum toplama hian flagship program hi an tran tlang puyani a zep na kemo chutiang chu ni ama ro chu tunruma hian kum ni empo la sarkar ani lo lai hianin flagship program so thing leile kut na tok tu te tana malak chu ataka kalpui mel kan mu chho mek chu ni hi enga po chu ni se lo nei tu te tan hetianga sum da hi thilom om takani hrimhrima kan kut tha man kan thlan tui far a thlonin aluang talo hi alom oma hetiang zat mi thokrim le atai maten anoi tel tak meu sarkar budget an sok thlame kania in le lodinin motor tharte chutiang chuanin kauran tholo malo pung boka khatiang khan mitam tak loma wanga
bianga mit tuiluang soitu ran om Mizoram sarkar chuan February ni sani somni paruka tangin so thing alei tran le dona mun phia chu February le March sani somni paruk chunga leitum ni in ai eng le Mizo marcha chu February atanga April sani somni paruk chunga leiani ang bu hum ero chu kumin November thla khan leitran ani to bok Chief Minister Pulal Dom Havin December ni khatotan ni khan CMO conference hola Mizoram Agricultural Marketing Board MAMB an thu kho mani kha lai thar leidan tur le ma chopte an soi howa Mizoram thar so thing leitan le hunatan February ni sani somni parukan ruatani February atanga March sani somni paruk chungin hun phia le ani dona February April sani somni paruk chungin ai eng le Mizo marcha le ani anga November thla khan bu hum leitran ani to so thing tharte thralle lei chungchang December ni nga ni ruksan le somni panga chungin Aijal Club bayar seller mit nei turania India ram hun rang ranga tangin so thing lei du te antel be sei ni in so thing lei chungchanga inram na zia thei be sei ni boka so thing khalna le na secondary collection center SCC somruk panga rual khai taka aman red kalpui thei dan tu ruam manani dona District Agricultural Marketing Board le SCC te nena an chet velna atan summa mozwal puipe kan ni anga so thing le sa check khom na buffer stock aum to don lo thung society injek lut te so thing chaw le ani dona cooperative society injek lut thak so thing society te chu injek lut vek tura be sayan ni state pona tanga so thing slice dries zaile pro leidu antama wangin Mizo innovator pani te siam so thing channa le urrona khol rapchung technology le tapchak technology te chu handholding scheme atanga lei tura ruam manani thutkhom na hian Ginger Capital of India atana ni ti yokin Mizoram puana wangin an lom thuan tar langa hei hian Mizoram chu so thing quality thanei tu state ani zia ti lang chianga tun haya Mizoram chu India rama so thing thar tam state jinga in hlang chho mek bok ani Jing News kan puan hi chuanin ruihlo man chungchang hi puan tur om ve sia le ngala hei tuna po met bok kha puan angai le ta tunlai phei chu ruihlo man jinga hian met hi tam filor viau to ani Mizoram chunga hian kan thalai ten an ti vetan ne soiten nia hi poi tak zeta a tho dan hi ra phlak tak zeta angol ve ol samboka taksa thin dan chura phlak takani bok Mizo thalai te hi chuan ti lo ram se ti hi kan du thu samani Assam Rifles te chuan December ni khan operation an naya champhai veng lai huam chunga metam fatama inthanem takan man Assam Rifles te chuan champhai veng lai mun pakhat chu an rin hlela wangin an en thli thlai masa a chumi nuwa endikin metam fatama in kezinga gram somnga panga cheng vebel che som paruk point paruk panga man ni a chut chu mu chuakin an mana akai hnoya me che pakhat zaulian thangin ya in chalan mantel metam fatama in hi dan anga malak chun jom turin Excise and Narcotics Department champhai hena an hlan tun haya tourism lama Mizoram kan thang har thar ti la rela ron lu den chen hian khwal jin kan pung hloya tin he sarkar po hian tourism lama than atum viawa program rang te an duang chuaka lo zo run pui han ti te tin nasin kut te po kumdanga lo nei to han nei le ni in tin Anthurium Festival te po tinun tharle tumania tin heng kan kut poimo angte hi ahun ngaya kalphung khaddeu hleka nei to turin ro man te po siamani nge kha chutiang chuan local tourism promota chumi zara state pon le rampon te khwaljin mi te hip chu he sarkarina atum dan le a strategy pakhat ni te pon langa hei hi alomom tak zetani chuti lai chuan tourism lama hian state dangkan la phalo viau mai kai ni a state te Sikkim te phei chu sang takan nia Nagaland te po hian turu viau mai abikin Nagaland hian ramchung mai ba ka rampon thlenga larna pakhat festival an nei chu Hornbill Festival an ti hi ni hei hi Nagaland ming than na pakhat ania khwaljin han tam thei viau mai le ngala Hornbill Festival atrangan sumlak lu hi turu takani bok Nagaland Festival lian Hornbill Festival voisom ni parukna December ni khata tangkhan na yania ramchung le rampon atangin festival chimtu hi sing ni sang ni le zanga pariat an tling to Directorate of Tourism in a buat say festival hi December ni som thleng nei turani anni ni borvel a hian mi sing ni sang ni chuang chim tuan nei towa December ni som thleng ani phei chuan an tam viau don ti na ni Hornbill Festival hi kumtin nei thin ni in
kumin hi voi somni parukna nia India ram chau ni lo rampon lama po alar to hle abot saitu ten an tarlan danin December ni khat khan rampon atangin khwaljin athum somruk pathum le ram chunga atangin khwaljin sanga zathum som pali le state atanga chimtu singkhat sangruk zeret somthum pakhatan om Nagaland Governor Ajay Kumar Bala chuan Naga Heritage Village Kisama a festival honna chief host ania honna in khoma hian kumin festival atana an thopui ram paruk Austria Malta Switzerland Ireland France United Kingdom baka state partner Arunachal Pradesh ayo tepo antel festival hi Nagaland culture heritage phaulan na ta na man ni in namlam kuthen thiam na manga thil siam chhuale state a eile inte chop chhuwa thin ani bokani data chuan festival ni khatna telte chau tarlan ani a festival hi ni somo turania Directorate of Tourism chuan festival kalzel dan nemi pui punkhom dan antar langdon ti an soi keni rama kan kut lian ber chu chapchar kut ania chapchar kut a hian rampon atanga chimtu engzat nge ram chung le state train khata tanga ron chimtu engzat nge ti hi record kan nei nge ngamaro chu kan han hai chuak thei ta mai lova keni po hian ma kan son chho ve meka state dangte nunga kan tlan ve dor ri meka nia tourism lama hian chaktaka kan kalangai viau mai mipam ham le ruk hra te wangin skywalk le ropeway te tuna hian kan chan ania aizol khopui chunga ropeway toldel to tur kha kan nia amai ro chu ei ru te wangin chung te chu kan tan chuan wana rang alani meka mizo thalai te thin arima kan thin rimna le re hlei theilowani maro chu tun sarkar thar hian thenzola hian siaman tuma chu sum sangchon vek to nia soi ani boka tin ro mana dang te po mek boka ei hi hlotlin chho ngai te po han be sai te ang o khati china khan tur tum chu han du tok le phot mai te ang dam te kan oma pathian in remati ni chuan vo in tlai lama khovel thu tharin dona thu thar le rambel boina te ti chok an tum le anga in longa chang le vek don nia